Ko znam da ću... neću čitati. Htio sam s njim privet server, ali nema za Clash Royale. Ko zna šta ovo gore virka. Izašao novi update za Clash Royale. Neka budala što priča u pozadini, nju ignorišite. Imam prijatelja za Cinatrona. Friendly battle. Vidim da li će Cinatron prihvati. Hoće li to? Cinatron je ušao negdje. Šta je ovo? Ko je ovo sunce mu jebno? Neki čovjek. Igrat ćemo quick match. A ja ću naravno istopirati. I da ljudi su mi izgubili. To je bravo.